Yes. 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 13 minutes after 6. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. I was here. Yehu na watch for fro. Yehu edafo from. And I pay me chiamu akwaba. Edi aba DLFM. Mohani nsia chiripon krom. And nedwada no pay. Mo benem bosmene de to so duonu nine. One film pimbienu and yadunum. Well, today be the 24th of the month of March 2025. And I pay me chiamu akwaba. A question was so crowded about DL. Wahanisia Echiriponkrom. Jumadia ya tune din send Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a brand new day and a brand new week. And I pay sorry, wake up. Now as we kick off the new day, yes, na what you for phrase. Always remember say, now what you for phrase, yes, as you know. And another opportunity for you. Aya kwenya for the mouth. Send you maybe a one to me and last week. Now what you no. Now what you for phrase yes me was when you sa kwenya na. They went to me and no. Ubetumi ayɛ na watwe mu ana pay me sam wakwa ba biem ya to the dwumade ne den send Anidaso Wɔhɔ Obia every sabra ko pem send no watwe bɛbɔ no ya from Hitman me mo wakwa ba fa WhatsApp message in the bra 059340 6565 059340 6565 Lumba super natural mineral water one other Roma and another pay me di dwumade ya to the den send Anidaso Wɔhɔ Obia no ya de bro. Good morning and welcome on board. Are you ready? Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Obita sida pepper, obita nyum tu pepper, obita nyum pepper, yeah pepper back nyamie. Obita sida pepper, obita nyum pepper, obita pepper pintin pempe, pepper back nyamie. Seventeen minutes after 6 a.m. here. I don't pay a dang uncle pass here. For WhatsApp message in the February 059340 6565. As a Hitman, good morning. Thank God for a brand new day, a brand new week. But if you had every time I come to 10. August in a coffee, time I come to 11. I don't pay what dang uncle pass here. Saturday free sa come on. As a Hitman, good morning. Where then Uncle Pass here. Belinda Glipo so what then Uncle Pass here. I thank Almighty God for everything in my life. was a brasso. So was whole friend of what was said about. I'll pay a Danyanko say.
059 6565 0534 050 199. I said now what you for us. And then Uncle Pass. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Maybe about your first say. Hitman, Kasafi Dodowa. Your first say. Richmond. Rich, I'm not paying any Uncle Pass. I'm paying the Dava Dance, so I share me some at department. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Hitman. Maybe about your first say. I said, friend, you can say, Lizzie, I'm not paying any Uncle Pass. Hitman offense, the radius. And any penny nine in Yanasa, who your mobile say a cranny and faso. You who are master, touch the mother about Jim and pay more than to say, dear, more for Sanya. You can say, dinner, and Yamu Canada. Amen. Amen. 106.9 059340 6565 0534 050199. Hello, good morning. Good morning, Bravo Brown. Maybe I your first say. Susie. Susie Casa Free. Susan. Maybe I your Casa Free. The Casati Ashana. I don't pay any Uncle Pass. Bravo Brown, I pay a dear Nasaka. One my now what should have for frost. A fancy beer and hind Kefia actually name yet done as say. Bravo Brown, you know, say, no, your cousin, Nasi, and can't eradicate dinner. Bravo Brown, you may come what it. Amen. The radius, bye. Hello, good morning. Hello. Hitman. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Your first say. Your friend is Sarkodie, my community 11. Sarkodie, no pay and then Uncle Pass. You Hitman, me then Yamiase, and no pay so I'm at the patch me, your name and ma. And I me then Yamiase, and so ma say DLFM for you na. Adiachi and so me chiada de Lumba. And Obia. DJ, me patrol College Association, Tema, me patrol air Omushiawe. My friend, I'm not famous information. Why? Me patrol pa. Mate. Inya me pa me dasi. Me so me dasi pa. 059340 6565 0534 050 199. I'll pay you then Uncle Pass. Hitman, good morning. I'll pay me then Uncle Pass. Richard Menu, and if you bet the soldier live. From Abna Fati, and then Uncle Pass. Nana Bruffy Safwa. And I pay what's what then Uncle Pass. 106.9. Hello, good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Me about your first say. Me ni amachi. Me jo sopa. Sa di zongo ni. And I pay you then Uncle Pass. Mo. We na hu mi sha ho ti sen. Sha ma ti won kan die. Na me so ma ba ji usu di. Enje se asafu yehu a waye bia maye. No crepa. Afa me to nyum tietia. Tuni nyina. Hwehwe nya me sumu no. Asana wawu. Ebi asini amanyina da be twamako. Au. Oda sanie. Hwehwe nya me sumu no. Asana wawu. Ebi asada badi anyina da be twamako. Papa, asafu yehu anka ye nyina ho wati. Okay. Amen. Amen. I'll pay you then Uncle Pass. 059340 6565 0534 050 199.
fa course no kakranka ho ante na ma wo fredo afi won so wo de waseda ba 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning. Me about you for a say. This one can say free here for. And I pay and then you can say. Dynamic so study adipa asachi ebi. Ni na ni Obia na wanyami sa. No crepa. Komodi ande. They are dance kutu ni drama. Na do dynamic ni so. Yo, mate. Watching as a Hitman, good morning. I don't pay me then Yanko Passe. I made your feedback while coming for you. Because as a for ready, that was said. Good morning, Hitman. I thank God for another wonderful day. Jonathan Obua de fro do wenya. As what the Yanko pass. I'm fair final caller. Hello, good morning. Morning, man. Apone. Me ba cho me ho your pie for saying. Na no pay and Yanko pass. Mana ofia kwa property te se bada bo yo je be fu tani we bo an o ya no kwa yesterday just that man it will Jesus be amen Amen. Come on. Munyi nyamina ya. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho for say. I want to say that FM Evelyn. Evelyn can say free here for. Me ka say free afienya. Okay. Evelyn na no pay ye na Yanko pass. No pay the nyame ase pa o Bible ke so dia boy ho ban. Ene ye papa Lumba ne yire ne mba. Ene ye busuafo ni na pa ye the nyame ase pa. Amen. Amen. Amen.
28 minutes after 6, 106.9. Now the breakfast show is on. Yeah, today said it that's what Obia and pay me show crying. Abraba wonamuno. Wa how near titi be a wofemunum. And I pay me pie bonus say a true intra. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune into the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Six 33 minutes after 6 a.m. here. Now still to come on the show, major stories making headlines this morning at the national dailies. Oh, what crater and a person, I the bro and the pay. Some be better than I say. Phobia and I would do one. I want your mom happy birthday.
Happy birthday, and come on, Mildred Ocho. It's your birthday today. Happy birthday, and come on, Tracy Nash. Mavis Boateng, your birthday. Happy birthday, going out to you, Mavis. Mommy Claire, your birthday. Happy birthday, and confirm out. And that's not now, don't prep. I don't birthday, happy birthday, and confirm out. I pay one more see my main come from Lumba Super. Natural mineral water from out. Lumba Super natural mineral water. And I make come for the Amawa. I want to move to Bonnie chair. I true be try. Lumba Super natural mineral water. What's the place you want to have a 0555 274757. Lumba Super natural mineral water. Just got a grip here. I'll send cabin. I don't mean I'm not pay a boba. You see how. Now we're streaming live on Facebook. My Facebook page is so. I capital DLFM 106.9. Now if you want to change my DNA, I throw a beam. No, no, so can't you be. Anidaso Obia Jumedi no koso. 35 minutes after 6. On 6.9 go for quick commercial break here. Major stories making headlines this morning in the national dailies. Bro. Hey, Hey, Kwame, at the Wakabuman, I saw one of Maha, when he said, the woman about Kwai here, we are dang. Akosia, a woman po. Is your menu, and ya kama, a supapa no chumebo, so ne cousin, and pay them their summer seal, and no pay yan and a nine means you be an miss your crochet, a friend, Lumba super. In Siona dear, the Efa Nima say Boko, ne so smooth. Kwame in Sion, there was a wonombi. In Siona, come Lumba super, Lumba super, my country. Super penny, and you're not your dear see me. Now, many be out of him for a pebi at the acquisition me fridge. Nana. Kwame said the akosia canon. They said my bush afford the mama musupa a lumba and super. In Sia by a jam so any asset get work. They say I don't know no one will be a tobacco. Don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBR demo. Come. Aquala Production and Trading Limited and I want the Abuano and they bring you in Sionia in Siani Lumba in super. Sania at the Fonomusu Pebia Tua, Abra Akosia Ebo Mamma say Opia Manina or the Saint on my friend number C 026 3983 and I said 054 078 5010. The patch open Lumba in super and who ensembia dia. Waiting your website our www.lumbainsuper.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho. Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that silver brain. FDA aji ejedian kratwe atum. 106.9, 37 minutes after 6 a.m. here. And ye juada. Wabeni bosu mino de to swedi onu 9. One film premiere and yet you know. So there be the 24th day of the month of March 2025. And I pay Kowakata na poso. Major stories making headlines in the national dailies. My brother, Sambi Biatina say. Marian Afemi man akwaba na fe Kowakata no. Emo so na poso no. 1 2 3 hokura. Sambi Biatina say. Marian Afemi man akwaba. Sambi, good morning. Good morning, Rakabra. Bibia boko dia. Yami adum bibia e fine. Bibia de na kwa mu kama pa. Da no fia da so hye nkom. Na se onkom hye ne so be mu.
to when the dachi be ano what ya sorry ya what you to me about what sorry be since on commission no on commission ye adwuma kasi be hyenum me kasa anya hwe kra de enum de betumi ahye se me hwe timu na edi kan black me nchi etiefo je so pa titiri no DLFM College Association for nyina ene Ghana for adehia omutie yen titiri Central Region me ahodo aka no ye chewo nyina na de be kan se ye mie ya no nkasa keke ansa na ye be kan bibie no ye tena se ye hwehwe mu kakra efa me analysis kakra hwe team ene ne kwa kuhia no because we child for na ye group no mu no match awabo nyina no ntumi eni nkonim ba kokora wo Obia hye ne bi ena Ghana so hwe a AFCON no ye ntimi an qualify anko Anidaso ba ko aka na nyina ene saa 2026 World Cup na de ye ne mu no entena bibia ne ho a ebesi kwan se ebegere ye ho se bitimi qualify for AFCON no no World Cup no se bitimi qualify for World Cup no so de a na timi Obia hye no no ehu behia se ye nso bitimi hye wo mo na ye hye wo mo nso abra kobranya ba ko na mienu ene se na Ghana ye only 2 goals na Madagascar nso na that first group no mu no 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 nso 6 goals no I'm saying no 5 or 6 goals no so wonti na hwe na se kobase nyina ekoye se ye point ne koye pa ya the goals any head to head na be count right enti na se be shadow do enti me hu se 5 goals no de eye ne ye nya nsia nso kora nanka enye bad na nso 5 no eye o ma ya de enti no so ye hwe se yebitimi atwi ede afa Madagascar for so ewo Morocco se match na bekoso Morocco na match na bekoso ye hwese bitimi atwi afa wo so anya hwe na no yetimi nhye dodo ya yire ye ho ahya na bia na ye 1-2 bi eno kra no ye be break akra because Madagascar for no so prebia say o mbetimi qualify ena match no so ye bo away no embe ye den but me wale hye mu se Ghana betimi din konem ya anya hwe kra de point be ba fie ya anya hwe kra no point but me sure almost be 90% sure say be the match na either 1 or 2 goals e be pim no be ne to investors say oh mo ye mu hihye mo be ne match na e be fa what emfa me ka kire Ghana for senfa e be fa anya hwe kra de ye 1 or 2 goals de be pim right and investors no mo ntia Ghana for achi mo be ne okay ko wakrata no mo boso Ghana for you sami bi black obra me da ase ne akwanya no na ko wakrata ne nyina ba idwaso na yebedi kan ahye ne tifo do bose ko wakata na ba ne be ma wona poso enti bo modern say obedu modern akwakotobi opese hu nsem ni nyina kotobi na kenkan na wo kenkan ni nyina nso a obetumi ehu nsem ahodo a ekoso ewo eye ko wakrata ahodo ni nyina mu na ba kobra ya hya se mfamfiri okuri ni ko wakrata edi ada so daily graphic ko wakrata no na be hu Ghana man panin John Dramani mama ne foni da hada musin ene Ghana man panin kan say you can't be a minor in government. Ghana man penny John Dramani mama na ekase say pass or no na bo no homoden appoint to se be bo adwuma be som no be ye adwuma fa som man Ghana se wo kana so afo ho se di brebe mpo no de man wa wontum betu fo magudie e wo mra wo na aban mu enti unim se Ghana man penny John Dramani mama bo no homoden appa se be bo adwuma be som no de free na e ko 20 time so unim se galamse ni we bia bo moden na tum da na ban ya bo no homoden afra we die emfa ho nkohim ente saa waso betuma ya hyepa Ghana man panin John Dramani Mahama ede ho sensem etimi ede aba montene esom na yembonko ya nimam na yemfiri ho no ne nkopie mu ewo de chronicle ko akrata no ena oba mane say ABL appeals to government to ratify in block B mining lease na Ghana man panin ana afin so afo no ena hwe o man Ghana ensase akwaye na efum agudie so ono kware nso na e mahye bedwene de ma de hye a wonom ewo elembele abeto mpesua so ne den ede Emmanuel Amakofibua ena ABR empanifo kase de mu kire mi se beyanka sa inahini block B money lances anase lease ahodo a bompanifo moden a ede ma wonom no nka aban ema no homoden hu se nanse beto dwa se aban ajeje lances bi de afri adehye bi nsem na mu kire mi se beyanka onya abotre kakra na onhwehwem kakra fanfa wansana obeja wagea kwakata de ho sensem ade aba ne so de chronicle kwakata bo ho amane ne anopen sanso na kwakata no ne fa etoso miensa wono mo ka se KGL group chaired donate towards sport development at Infantapem into kopie mo Infantapem school no ma ehu behia pa se mpuntu betumi akotuturu
ɛfa agudie mu nsensem tie KGL group no wɔn kyɛ anase penipo no titrene de maku no abɔ no ho da kyɛ de bebe na akɔboa akɔboa ɛma ɛfa mpuntudwuma hodo ho a ɛbɛkɔ sofo ɛfa yɛ agudie mu ɛde ma fantepem no na mɛtumi akɔnkan akɔkrata yi ɛde ho amanebɔ ɛtimi ɛde aba saa nso na ɛyɛ eduzi akase kyerem sɛ ɛyɛ ne ya pass afanya ma kana kasa sɛ enipa hodo bi anasa na adwen na wotwe twam enipa bi bɔ no ho maden japadi wɔ no manim ekwato de hye aka no penipo no na da Ghana Bank of Ghana no eye NS Addison ekofa jese na jewelries ahodo mu chirim se de na yirimpo na soma ka mu ko wiaye esan akofa eye 10k titikam 100 million ekokode ni se to a edwezi ka se chirim se Alexander Fanyo Mark so de okasa o ye na se ka twetwopon a we po de company for kofa de aye dan ya o chirim se Fanyo Mark be ya onto no boss nsema hodo bi okeka no o chirim se kon kan kra na brako abranyen kopie mo the Ghanaian publisher kwakata anim na ubehu asante mantemu soafo watutu nkente entuma wafura nyasem kuma wodi ekotokom entuma pa na watutu afura yo ana microphone esi nanom ana kwakata na fata so miensen ba amane ese angry fire officers tells minister to behave na wei ayodumija adwuma yeku no emma na ekase no bochirem sa asante mantemu soafo Ghana man penin John Dramani ma bo wudin say Besuma santeman na boboa na ne mantumi kon kan yemfama santeman se wo yo so afoi nanso sabi se jato ba bia wonya fire officer unkwoje ntete emfa kwan ahodo ye fa so edumeja ho nti ba modern se fi ne yeko obeda suban padi na hwe ho ye na wakasa kire nipa sabi bu nipa na fa ne de ne obuo fama otumija adwuma yeko no emma na Ghana fo beka ya ana no fia de twamen anopa no nsia na jakoto ukopiem wadum ne potem ablosen eboso miensa ene jato ma ne jai eshi buruburu sa ana sentimental mo batampa wantimi antenase ana Dr. Frank Amwakohene kopie mu na mna okoye na hwese de gya ne hina na no wura honti na okasa ni breso etietem edigu odumija adwuma yeko ne maso na okasa kirem se moya kwadwofo adwuma mo ye modern monso na egya hise ya na mujanyanyira ha na mutumi mu adwuma nso gya wo ya no na Amwakohene buafu party atia odumija adwuma yeko imai na no ana mra ADO1 Alex Kinati ensanhwefo bi se bisa ne din kom na ebisam sa saze mo esi ye no de na wakade fa no so kasa de ma odum jadwuma yeko na okirem setapi sa na motu asantimanta musuwa for Dr. Frank Amwakohene tu ye na yamanim nukure ni enya de pa efrisem odum jadwuma yeko no se wokọ na se opese no mokasa at least pomod na ginchirimu fafiri won nkyɛn suade ye kakra efrise wo mudwumade na mudie na yesronko se wonte mudwumade ase ebia na wanhwe na wonte o mase efrise dwumade mudie no agye so onya munim die ansa na woto mase okase de okirem se hwe kwan ahodo a Dr. Frank Amwakohene no eya sentiment mutuafo no kasa de kire ne mana ankonkan kobna ankonkan kura o kirem a ye kase no emre janto hormo no eya fire hydrant no amafo segya wo so access to fire scene no epi ni ho bibia ya basa bibia nkɔ ne ba etia ba ne sen na nipa ne sabe ehe na obefo bekutuma kodum gya no sabe enipa ɔwantaban obetu akodum gya na the senti se koba ne se ya sentiment musuafo nti sabe yanya woden ne sa jato ba bi na se wa basin ho no ma wonya abotre nkasa mfa nkyere odum gya dwuma yeko no ma se wote ho sa e ba ne se mwa ne senti okan ya kyerɛ mu se sa na motu ne tu ye no a sentiment musuafo eya wonya abotre bibisi na se koba se jato ba bi a na se sabe onim hunim dia manfa ne pe enkwate atea odum gya adwuma yeko no fisem dwuma de mu di no mo wonteteye a wo magye fa ho ahodo mbebo mode atena sa nhwehwemu afa ho ansa ne gya ne pom wo bedu mo tumti sa na motu a asantemantem soafo tu ya na nyade a odum gya adwuma yefo no mpanifo ene ya adwen kura kwa katai ede ho sensem etimi ede aba emontre som yenko pema wo delika kwa kata no ena wo ba mane ese ka kata fa to so miensa na wo mu kire mi sem NDC wanted list out o kire mu NDC amanyo ku ba bonten eni pe yo mabode anse we mu de wonam wa ye wanted won bechi wo mo no aba bonten pa na ni pa odi kan eye dame Godfred yabo adame nimfoni ababonten so mu hia ne denden aka ne atene gender mo hwe ne denden adoa ne se twe no makyerem Gabi okire da konso omu hia ne pam afin so esro wusu aka na ofrofo no hwe magana enkiti ahodie so digital communication ano nimfoni ababonten kwaku asiama nimfoni ababonten a wori mu nyina kyerɛ sɛ nipa hodo we ye ka ho no aba endi sɛ manyo kui sɛ de etibia ombeche wo mo ede makwa kogina ma no memra etime ene wonom etime dipam sansro kwa katande abase parliament sermons
Muntaka over Addison's house raid. Let us say, or swafo no a interior minister. And the correct table name Emma Barman, yes, a banner saying, and I'm wearing Shahain. Etimi echo for NI before and I've been Japadi manim. Na kane or Magana, open powder. And I share Sika Crabia eso, Michigan of a Bank of Ghana, ye governor dada. The day edit Dr. Ernest Addison was saying if you near Maninaku Yesica, and in Pompradia can which him to mopio my bedroom. No may in some no sana more bonny mutu ya no mamma chirimu honum. Samson 5 died in glory accident. Ghana for Bakaya at now a made but 2 manim se fear day. As antimantem kuye pinsu, a quaya dempa. Nini and assembly jato kumasin importem edimuno. Ya que and so a sentimentemu. In Quenchesi, Emma Strani Bakumpo Wia, Mitre a solid, a police officer Bakumpo to me Wia. Edipa Mako num, and a san Quenchesi, or sentimentem Yaquino. Woman nada, etum washer or Monka Quacker tame, at the Haman de Bunina, etime at the Abba a mountain as some. Sansa Black or Brat D. Custodian Quacker Traba Bontenso, and I want him a musem. Law Professor questions Addison's house rate. Manim Nimbia Casage, them say Bande Sempa, and I can Omaga no Penia, not Oshe Sika Crabia, Eswo, Metra Bank of Ghana, Dr. Ernest Addison, Nipabico Tushe Nifi, Equases and Yama Eco Ria, Jasenia, Nisika 10K, and a watching to Pompradia Sabi, Naira Sumacampo, Adisha Kuria, Chim say Bande Sena Ghana, Yadem Rabashi and Seme 2 to Sabia and Moboni at Tisenti, and Manimbia Casage, Sadam Mutu and Penifo 2 and Yamanim Ducrene. Enya dia e family consequent be yampenifo se be yentrance na yamwen kokwan kakana motu ayetu no enya de be bo ma enema konkan etimi ede ama yenkra sanso ne emoso anko ye niman na yenkopie mu e woda daily dispatch kwakrata no ena wo chem say nobody in MPP can silence me or silence me nobody in MPP can silence me Adwo Asafo once or hey akane do me kwameya mase bedwane Sarah Adwo Asafo ena ekesei ye ne papa kantanka yemba Adwo Asafo na ni abrepam o kiremu se empia mayoku no hwe munya botaram tetia break mun tetia break pa efrise nsema wodo ekoso no bia tumi kan ka hyebon fanse ne yemda enima bia maye anamoto amatu atia no obekpo modin akamagana fo nyina hu efise di baabi MPP amayoku be painting the black magana fo hu enyina hu ne sei Adwo Asafo sabe oyenipa bonfo pa nanso ne Sara Adwo Asafo aka no ye mase bedwan di ma de hia wonom ewodo me kwa banya kiremu sem ekwanya kase ewayen obeka no kwanja che Ghana fo nyina sei kwati kwanya hodo MPP amayoku be so Ghana mo fa so ne mabone ya mo ye ne ma bi mantutu ne ya eka me ne madi ntwe no obeka ne nyina sei ya MPP amayoku ne sabe sakokram amfare so obesi ohwene so a won so won fare so de aduro beta so ehye na sente no obeka no kra we nyina MPP amayoku na hunu say yes sabe so tu adubone a ebi ka wano nti Adwo Asafo aka say kirem say obi antumi kan ka hyabon fanse ne mo ye den ensema hodo a eha na o ka gusu a wo ka no bekoso aka ne nyina manema etimi akonkan ye ediama MPP a mayoku ekoketen ede hon sensem etimi ediaba mountainsom Bako blanko so anyina mu de daily dispatch kwakata no ba mane yesem Omanga na mampenen aka say kirem sem ebeya ye mamoden a ne ye mo ye homoden na efia hodo eje Omanga na montana hodo afaso no ye yanchehye pa ne yentunu nyina semfa firi honom government must prioritize a year regular payment for waste management Zoom Lion for na ekese wane mo kirem se Ghana mampenen sika hodo ese otuade ma Zoom Lion Ghana Clean Ghana no o kirem se duba bia ketua ne nko endo mo ye adwuma o ye Zoom Lion fo aketu amount ne so na se mo ye adwuma o Zoom Lion adwuma ku no mo no ebasa mo so nya hoden pa nya adwuma nti aban ebeya pomode ne ketua ne nkoda ketua ne koso mo bode agina mo na so eba adwuma de mo manga na so ye ho tumati mefia hodo a adokore amount ne so yi ese etimatu akwa ten ede ho sensem etimi ede aba amount ne so ye kopie mo di Ghanaian Times kwa kata na be hu se Ghana mampanin te se ne wadua flowers a ana se dua o wata so odi nsuo petepete so sam ena mu kire mu se 7 million seedlings to be planted nationwide Ghana mampanin ena ekasai o kire mu se ne galamsey edioma bro pan senti on transo mampanin enche bia enua hodo mako ebeye opepepe beye zedi enso 7 million seedlings ena o hwem se betuma ko duadua na o manga na enua nso etimi age ya na tran ye nyina fa so se beye beboa
na galamsey ahodo a yɛsɛ yɛatena yɛ no so yɛtimi awreke mu yɛnsa ase ne nyinaa Ghana mampanin John Dramani Mahama ɛde ho sensɛm ɛtimi ɛde aba ɛmɔntene so saa nso na 564.7 million to remain in economy as textbooks will be printed locally Ghana mampanin ɛna ɛkasa yi o kyerema sika bɛboro 564.6 million 564.6 million Ghana mampanin hwɛ ne mu sɛm ebetimi ɛyɛ kwanya de aboa na sika akɔboa ma Ghana yɛ sika sɛm akɔyɛ ne mu a ɔhwɛ ne mu sɛm textbooks ahodo a yɛmɔfa de sua enwoma no wɔbɛtimi na Ghana so na kasa tumi aprint ne nyina wɔ man yi mu a ɛnkwa ma no na man yi betumi abɔ na sika ɛtimi aba yɛbɔtuma kwakata a edin ada so ɛyɛ Ghanaian Times kwakata no ɛde ho amanebɔ ɛtimi ɛde aba ɛmɔntene so sanso na the Delhi Searchlight kwakata no waso no torch ne kɔ the Delhi Searchlight kwakata ne ba amane na wɔkyerɛ mi sɛ na saa ora na ba bonten no operation recover all loot no wɔn bisa sɛ o the Attorney General break the law obi sa o ɛsi enti Attorney General Dr. Ayene Dr. Ayene enti obebu mra so ana kwakata na ebi sɛ obebu so sɛ wohwɛ ola fo mpani fo hwehwema hodo mo ye no enti Attorney General no obebu san hwehwe na hodo no so ana kwakata yi ɛde ho sensɛm ɛde aba ɛmɔnten so Ken Ashigbe yo penipo no so akasa ebo da wuru se yemo ehomode nyina ye naso na galamsey fu ahodo na ekoso no yentu o mase o man Ghana ma waba ma na echirim se Ghana ma mpanen John Dramani Mahama ebeja obi on free Ghana obehya o man Ghana mechire foreigners no ebeya wache o ma jeli wono fam kotu afiase na mo na galamsey ahodo na ekoso no eto etimi ntwa fi se bi so tu gala obi tu galamsey koti kwansom no frama na obana sabe yantimi ankyena ntu afiase nyense na ho ma afoforo so nyaisa no motuntu Ghana mampani wuche fa ne kotu afiase na ma entimi enkoyem emfama omen sebe bebo na galamsey ahodo na ekoso no eto ebetimi etwa Samsung Forestry Commission's arrest over 70 illegal miners seizes 55 excavators in forest reserves. Kwakata ba maniese the news center na ba maniese anya hwe kra no enipa makoma aduoson ena yache wonom eye excavators makoma aduonunum 55 ena mpanifo age a omo chirim se worum nyina da etufu magude okoti kwansa kwakata yi boho amane ene anopei Samsung IGP pledges to address police promotions welfare issues. Kwakata ba maniese Ghana man penny openipa bo ne din so mey post sahene emfansum o man Ghana post for COP Dr. the den edit tete Christian Johonu akase kirem sem promotions ahodo aye bomade apagya post ni dibremu a ekoye nsem pimpo a aka ne openipa no do man Ghana post edom nanom aka ne post sahene Dr. George Akufu Damparempo post for didi ko gina mra no mu kirem se da bium sana motu de wabe behwehwe betena san hwehwe papa ma na boa ma sana motu ahodo ekoso na bi nsi wona penso beboa pa promotion no bibia tumi akonkan etimi edi ama enipa hodo mo ya posifo se beboa na wo so promotion no ne ma konkan etimi edi ama wonom for free promise to revoke LI 2462 Ghana man penny ene nipa bi aka ze girem se obono homode kan se emra hodo a ebeta kwan hodo a ye faso na yetumi obi akwanya ekutufu magude ne Ghana man penny hye bo se oba ne nyina obeyi de afiri onom se bebo na license ahodo e de ma nipa bi kutufu magude kwati kwan so no enka etu atwa nanso mo ka se girem se besim samla me no ka se ni samra no enya de ampanifo atuma yi afiri no Ghana man penny mo modern amamra no nya adwuma se de no akasa eka ye no na mo na matumi konkan efisa ne ma hodo ekoso no enya de bebo amafuma gude na ene ekoso no eto etimi atwa graphic sports ene ekasei o kirem se Ghana yentrene oto ato odayen Black Stars ikuna no na kasa kirem se na nia brepa se kwan be ye faso Ghana fo bedi nkonim netuma akopie mu ewo Canada tese ne Mexico ena afenso eye US no kwan bia so na ebekọ afiri se ne showdown ebekọ so Morocco na nya sem kuma kwa Ghana fo nyira yentende chi no to ado akasa kirem se ze de tie bia no ne bebekọ nkan e de ma oman Ghana yen Black Stars ne mane matumi akonka nkunimdie etimi abapam Sansa kwakata ne fa toso wotwe ewo eye graphic sports kwakata na kase kirem se Benjamin Asale ono eye goalkeeper de ma Ghana Black Stars ana no efiade okoda mu a goal ba kumpo etimi antona tenamen na ono mo kase kirem se Asale makes case
for locals Dr. Nyaho Tamakro Nekesen o chirem se ohwe kwan ahodo a eye Accra House of Folk wonem goalkeeper ne otemu edema Ghana Black Stars na wo mu chirem se den pa fi se Ghana hai obi ne honoma wa free oman Ghana yen local team nim akwakodem de ma Ghana Black Stars mpa okoye no watimi adat na mu a go ba kumpo entimi antone net enti sana motu a Benjamin Sali atu de eye record kese be yam finhia be ya donu ne binsi da Nampo Ghana Black Stars mpo coach Bo Udin say we local player na ko pa. First match unya bi mo wo bada bench aso jersey sa ene mazo asa na abaye sa. Nanso ne Benjamin Asale ye friend na okoye wakoda ponum. Watuma dem a ball ba akokọ Anton net de a otirim say wa make case pa dia ma local players na we die. Black Stars mpani for mo fra local players ne bi. Na mo makwanya mo kwanso mo ndem efri se beboa e ma local teams no so yetuma boa ma Black Stars no. Ne ma tuma konkan e de ama Ghana sanso na semenya aka se chirim so wanim sum se na ma ekoso no Ghana fo de adi nkunim ndempo ma yankopɔ ya atoma we asinya ku kansi ya bekoso no ewo Canada US ne ma me ahodo aka no yenso benya kwanya akwa ekosi bi akwa ekete de ho sensem etimi edi aba mountain esum bakobra Deputy Attorney General ene won say MP amayoku MPC ne bi etu anamo bi power masibe dwoma o kirem se immunity abuse bi kwaso a enkon kakra mba begina mlaso we masibe dwane a sabe na wo mum mlaso nti obegina na so badwumaden sem tesane Deputy Attorney General na mo won se mpibi abetu anamo bia mfa mra kwaso no waso be ye hyepa ko akatai ede ho sensem ede aba mountain som sanse na firefighters crashes with Asante Regional Minister ya boso da danti yen momadia entimi no masuko bi visa edika aka ho sensem akwa akatai ede ho sensem de abatumi se de odum jadwuma ekufuo no mpanifo ni bi adwapa o madwapa se Asante Regional Minister na motu no tuye no wanom ene ne nyadwen kwakwa katen ede ho sensem etimi ede aba mountain so sanse na appointment of acting deputy ECG managing director withdrawn kwakata de abase Ghana mampeni oboni pa bidi se konkobo adwumaden Enquire deputy ECG one managing director nanso meka se no tontontan sana motu na appointment Ghana mampeni asan agena de biwa daily analysis kwakata na dia ba ne mla ne se without fear or favor and our council and the Ghana mampeni so without fear or favor no wa mana ya dwuma kwakata ede ho sensem etimi ede aba mountain so sanso no be ho penipo no ene do manga na sika krabia anaso da yen sika sem anom me kire ye photo sam for Dr. Atoba Force no chirim say single source procurement ato force and denies approving $1.7 million contracts. O chirema eye oswafo no na hwe sika sem so aka say chirim sem enya no kre so manga na sika eye 1.7 million contract ahodo bi koso a eye single source procurement ahodo na aka chirim say omunya abotra Ghana form kasa dodo sentence ma ahodo am ka de agu me hu fin nyina no kre bia nim tebe ya Muntiatia break na mo pekasa too much na ubehunu say eda aya feten so akwaso eda feten no ehun sense ma babonten so na bra kwabra mu kire mi so benimbus maru mani eda toso aduasa baako na afen so ofuriso bus medi anim de edikan Ghana man peni edikan say beye public holidays afofida mienu 31st March na 1st April no Ghana fo nyina fo fida edema yenuanu musremu fo som no se be ya sabe omude omutiri bo foma ya kwanchene abosom ba kwen na mo ba be break no madidie no aba ye nyina ekwadwa home enti yenso ye ma adwuma ana be ba adwuma ye kodi ana be ba adwuma ye kodi ye ma adwuma ye kwa kodi DJ Zigibi ye nyina ye te ahu de agu mountain se be kwa Accra Sports Stadium akwadie ni mena me catch enti wo mu kire mi sem obenim bosuma ye wo mini da etoso aduasa baako na ye the last day Edema busum we 31st March. Yeah, medjuma. Ye kwa dafie. Eye holiday. And afin so 1st April no. Eye furiso busum de dikan. Ghana fo nyina betre fie. So maybe I have the press release Wahana Declaration of Monday 31st March 2025 and Tuesday 1st April 2025 as public holiday. Now the general public is hereby informed that Sunday 30th March 2025 or Monday 31st March 2025 marks Eid al-Fitr, and which is a statutory public holiday. However, in view of that 30th March, which falls on Sunday, and in the interest of the Republic, His Excellency, the President of the Republic of Ghana, has by the executive instrument, EI, in accordance with Section 2 of the Public Holidays
and Commemorative Days Act 601 declared Monday 31st March 2025 and Tuesday 1st April 2025 as additional public holidays and should be observed as such throughout the country. The next secretary is Muntaka Mohammed Mubarak MP, where Minister for the Interior, and the press release we about. Holiday no beba so samibi. Holiday in the Afufida can say they are anymore. So 31st March and a 1st April. Yeah, Majuma. A holiday. You man the Ebay Ufia, but you move in a holiday. You better the penny for bay. You better to me, Sijina. You better Susan. No crap. Into no. You can't say no crap. You when me say daily analyst Kuakra Tanabamane has said. Teacher and nursing trainees allowances to be paid through control and accountant general Ghana penny na say. Ono say na watwi mo kopiem atifide mantas atifide mantemo. Kopiem wo yendi ne potem. Wana no mi na atwa na Ghana penny chire mu say. Teacher and nursing trainees allowance no. Ebefa control and accountant general say be ya dire bia nkom. Ombenso mso mbeka musika. Enti we die teacher for no. Ana nursing for no we dey mate dende Ghana man penny na ahye gbe enti busum da monsa nka musika monkoyere na monye musika we no ana ehye bo ana mebwa se ye na ehye bo no enti Ghana man penny na ahye gbe enti se dey tie bia na o kire mu se bekoye enti sika no monsa betumi akapam na Financial Intelligence Center chase 53 companies over suspicious financial transactions sika bi akoso sika die basa companies bi o mo kire mu se sika o ma ye sika semba santi 53 companies ahudu bia ejeta omoto ageze ne dua tuato buruburu ye tata wonom etima kwa gisika no e de ama wo manya nsem no so akoye pi na some be daily analyst front page wonom na zigibi de to so ma daily analyst no front page wonom no yes caption bi wonom many dia tripa many dia chi and I think say Yehwa ebeboa. Okay. Ebeboa pa. Daily analyst Kratano. Okay. You will not declare war on Galamsey. Yeah. Or there's nationwide crackdown. And the new Inspector General of Police. Yeah. I declare war on Galamsey. Say free ne kono Galamsey said ya no. Na nanama himfo. Obia wo yo prosi ni kura fa ho jimbi. Na ye nyina ye ntena se ne nyina kai tirim fa mpa ho na ye ntu asem. Be de mpeza me ka kire me wo fa ne say de waka ne ye na mom no. So mpese mutu Galamsey na se de mo hya ase nchechia manyofo ne bi ntu afiase. Omo chechia manyofo ntu afiase bi hu ba bia no kure no na ye wo ma na etu. Penifo no. Na wonu ya pa bra. Na sanka tu atwa dada. Ghana for no mo ede mfide na ekọ no mo no hwe Ghana for nyonyo boys na wana we score koto excavate akwisi enwuram enti amanyofo na etu so mo ka no kura kire ye ho de ya be adwuma enti sa de ya esua we ne we sua ba engosi aga ana mebwa engosi aga na obra ko ma bo wuni apa wo se be ya adwuma ma me na metu Galamsey a ubetumi ache me ana baby enti o mbezo mo ye adwuma ne de a mo chichichi mpenifo no bi o ma na set Osako daily analyst front page honom na 117 foreigners deported over Galamsey. Amako Hanenson. And when you were free Ghana has a Munku and Galamsey in Tinamino. What you ever huntino? Hanadi a napos into Yendo Messi. Into Mako Hanenson and a Munina yet two more free crew, I say. For many venture mukrum, and I'm born in Subambona Mobile. One added dinner, Bracko Banana for Hanum Award, the daily guest Kuakrata and Obama near same. Ghana not for you. We a prat. Yenny I a bra. Quasi platin and the buffalo. While brassy Ghana man penny John Dramani Mahamed, so 2 and a mobile crew Hanamasabe Ghana and Yanedia. A Yaquanian Obinian about Bessom or May. They sent Waba, Famaya Juma, now for Pena de Opentino, Quasi plat. Wakakan Adja Chagana man penny and Yasim Kumakram. I quakrate. At the Honsen, Sam at the Abba Mountain Sum. Samson address suffer storms, Kumasi for radio road show. And I asked him, come on. Address for the Uncato or comedy at all. Comedy at all. I see. So, Sambia Kata, I won't be a man you could have pound to myself. What? No crib be a shaby and Abba Mountain, so I address for Naka saying. Bema party attractive with you. Oh, Black up now. Maybe I can't be so no.
na bi kwaso na se nya se nipa no free mu ka na bi akwaso no so fi so odi ho yaw na mo party bi anso wo enhyehyeye ne mmra ade ba kwan ha adwen media towe no the addressing issues eno ne asem no edu ba bi a aya na ha adwen nanso mi hu ni se no kura no so ba bonten so beboa no kura ne ba beboa na ma bi akwaso enye no amanyoko ne ntena se na omo nka no kura nkyero omo no mu siesie I believe say amanyoko no mpanifo so wo manyasa kataso nwamu asoso ade ha asempa mpanifo wa amanyoko no medofo wom tada mpanifo ntena se na wona ne nsi nkunya na fe ya yenti sa amanyoko no mpanifo ne sa ne ma hodo na esie no matumi address ya de ntina dada no ma address den to so sami bi aha endi ebese BBC a momfo mo na omo ntena se ya ho niam esi ekuoma hodo a mpanifo ye nhwe ha na sa na de ba o se si yenye ne aka se omodo omo na esi fom dada no mo de niam atoto na akwan mu e na omo anya saa na obi buafu e na ne kokko apai do de o hwe adwo asafo na mo bia o tu di fa party ni medu ba bia tietia amanyoko ni mra but company fo tu omo na disi fo man sanka nya de aduro ni tie ba bia ni ma bi kwaso na nya mo hwe mo ma no kra na de da no kwato de da ni ma wei enkwaso saa de on no kra no so e da bonten no so beboa na ni ma bi ankwa yie no we nya ofase na ntin kuro wate ase kuro ni mia ya but wo mia ne se eya ne ya kuro no bewu afi na no kra na de wa mia so na night ni nate ende omo mia na omo nkeka no kra nkyere omo ni ma bi ankwa yie a e ma yoko di nkuguo poto no omo ntena ase we are not advocating for MPP but ade a utumi say heyo bi kwaso amanyoko no mu a omo ntena ase na omo nya omo yoko ni ye na omo fa ye ntu de da na adwo asafo nso omo ntena ase na ba bia sa na nse omo friend ne ko party na tena ye na ehun sensem a bedo abeto dwane nya nte hwindi eguzu ade akire beto dwane ba ko bra ko akata ne mu nsem na doso na nso enam lente begina so na de nyina ade asi na dwumadi ahodo aka no that was so right so maybe ana pay that say we ko wakrata na poso mo boso no we dey abret here for 10 minutes after 7 DL 106.9 FM yeah that's maybe I say Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the breakfast show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. Right, 106.9 FM, 11 minutes after 7. Some maybe I say, now if you want to say, confused with Hanum now. Yentrasina no pay nkomo kakra wo honom no ye hwe na ye ntifri ho sami mo watching mejo so bra ko me samu akwa ba biam kofi ntrase na fe nkomo ho no so ye mpraprechi kama kofi mache ye nua o asemi hu wache se na me hu dudru me kakra bi afedie bibia kama dia ma effect aba ya da yankopo ase sami bi ana pay nkomo aye bedie ne do so pa efie na atwa mu ana ye tise woja atostos bi mu wo kumase asante mantemo na ehon komo no akwakoye bibre we sisei sambi bogana fon komo no se na yeko black obran di kan so meda wase ne yakwanya na asante mantemo na no fia de etwa bu ye nyina ni tua na eye nyina so eni usem a eye de ho nsem dodo na abesome na tifo no na black obran eja to kumase edum eye PZ ben hodom tonton fon so ne ade manfo adwa tonde dodo na wo hono mo a agya koto hono mo a efiti anopa no nsia yentumi anum gya na kopem anumra na dwutum a manfo agya pade nyine tumi hye dwobre no eno koye agya hodo ato Ghana ha no mu ba ko a eri ato yenchem kese pa wo man mu a edi a manfo abro wuji kantamanto de ne firi hono mo a eno so agya kese pa to man mu abra kobna di abro papa na ade ba ko a yedi yani di akira a yehu yetitru pa ne se bra ko bransemi ho no ma ne ka eden nanso woni mi se DLFM de yetenase a yeyi amanyoko to nkyɛn na yaka no krese de yete e de akira ye ne aye ho bra ko bra bia ye jane to ye no me de voices bi ama ho obebo on se ma ye bi AD01 Alex Kinati ne voice bi ho honom na emra na one semtwerefo kasa no o kire mu se okopie mu asante mantam a atwede a yede fra blosan so kosoro ekodum gya no asante mantem eye ba kope ena Ghana National Fire Service ewo Accra hanom
Central no obaako tema obaako emiamia hodo aka na de na tema na obaako na kra obaako ni Kumasi obaako na other regions ne ba kɔdɔm mu obi de ebi ni hɔ ɛno yɛ 1 bio baby agya ne toye no there was no access to the fire scene baby na agya na to na nanka agya ne dare bribra be kɔkɔdum no no ɛkwan na hɔnom ɛma odum gya adwumayɛkuo ni sɛ ombenya kwanya guram ɛkɔdum gya right wɔnom fire tenders na betu ɛhe fa na yɛmfa kaa ne mfa ne yɛnkɔdum gya no ɛno so kɔyɛ asɛm bi akɔyɛ aboakye den ebio baby a wɔnom fire hydrant ne go baby a fire service for wɔnom wo a ɔmo baby a fire service for no mu bu nsuo firi ɛne yɛ ka ne sɛ fire hydrant no wɔnom ayɛ pipe atum tia wɔnom na wɔbɛhu sɛ duro bɛn a Ghana National Fire Service for no etwi ede to omo ka nim kɔtu baby a saa pipe no wɔ no atwi nsuo de kɔ omo ka nim tender nim kɔdu migya no ya de keti atiefo kakra ya ka sɛ fire hydrant a pipe ya ye wo street ne so firefighters me che Ghana Fire Service for ebu nsuo can obtain water when putting out fire so we just to baby a ya twi nsuo free honom na fe ye de adum gya no okay ɛna fire tender no ne ɛno na modi nsuo no gumu no afidie na esi wɔ ne car na nsuo no gumu no ne ya pompi nsuo na afirim e de akodum gya ne ya ka ne sɛ tender ɛna hydrant ne ya street ni mu na fire no ya ye nsuo hɔ no ma fire service betumi akobu bi de akodum gya back up na di kan ye hu sɛ street na cars be fam akwa akodum gya na nkasa no amanfo asisi stores ablock street ni nyina kwan na baby akɔ hɔ nom ebi mu asan yɛ worse e de afa hɔ akwan na hɔ nom enkodum gya no na de na ayɛ hɔ a asefoma ne kan dimpo ene saa fire hydrant na baby a pipe na nkasa wɔ na adehye ne benya kwanya akwa akobu nsuo de akodum gya no so samanfo ahyedwa wɔ so okay me the videos bi ema Kofi line no so ntum betumi project na yes na Ghana fo na hu de ye kan ne saa na ho amehwe a na ye du o mabro ndu de oba Facebook no so DLFM 106.9 ye the video na to se bebo voice no so me watie na bra kobra amanfo ahyedwa ebimu tonton watch ene ye momone ka ko bibia bi ahyedwa wo so a high fire hydrant na ya pipe na makobu nsuo wo so no agese Ghana National Fire Service for ekopam adehye ni free honom ya the police any soldiers ekopam adwadifo ni free honom ansa na enyakonya kobu nsuo akwa kodum gya no ansa na enyakonya kodum gya no what you say na brako be yemisa ye hu ho no hwan na ma adwadifo no kwanso mo nkotena ho asema mbisani de uhu ne ye eja na nkasa eto ho na nkasa no wo ho na opaya na me de gusu nti mo check ya mo behu ewo we ni page ne so brako bra hwan na madwadifo no kwan se wonom enkotena wonton ade bibisa se aso aya KMA Kumasi Metropolitan Assembly no monti ticket emfa ma wono ma na bibisa asem bisa nie aya sem bisa last week na ye ka ho nsem wo ha edwade ahodo ekoso wo yen street ahodo ma ye company fo ni ntie no ehun sunsuanso na asi Kumasi no ya ka ma wadwun so muntie ehun sunsuanso no e na asi yi ehun sunsuanso no e na asi yi ehun sunsuanso no e na asi e na asi no ya ka omunso omabo ye mfita du ko muntie ye no enie na de na asi de ya me ya ne se ordinary Ghanaian de obedi mponi a wa papra no ho e de akoye store wa papra no ho akwaji obi store wa han a wa rent a wotim wa papra no ho nyina akwa obi kura ko bobo siempo no de akwaje store no wotim ene gya tom ena ahye ne nyina akwai na ka fire service fo betumi anya kwanya kotum gya no de nanso ye misa se ye nsu ne ye ban no ena ama gya mantumi andum ni ye so da ne ye di fire service fo na tem ne ye di fire service fo mpani fo atem ena wa wo sori a wudi Ghana Fire Service fo pani bi atem fo no twitwiri fom fo no twitwiri fom efri se Ghana National Fire Service odum gya adwuma yeko no bra kwabra mo bo adwuma papa omo ye adwumade a omo ye na mom yesu ene ya ba ne ya mpani fo na mo bɔ ne mutu na Ghana Fire Service fo ntumi nya adwuma no omo ni equipment omo ni akade omo de ya adwuma omo ni akade sabe anipa no ontu nkodum gya na na omo wantaban omo ntu enkodum gya sabi oja to baabi no omuntu enkodum gya na na asma me bisa ne omuntu twede de be frosoro asentimentem ya ba kope de biada ADO1 Alaski Nate onya kwanya educate Ghana fo ka asem wei enti ene nipa bi afa ne ho tan
ana no sentiment musuafo okofo to fire service fo na no mo kasa basa okaka yi ene ebinim akasa twetwere wo online se yenyina di yempam no efiso yempp ni ebi masema mo kan mo ban na aba o yempp ni nti yempam no ene ye ne se yempam na aba adwa no betumi akoye adwuma na na wa wo se yempam no adwuma no betumi aye ye bisa o no kra yempenti se nipa ka no kra na ye tan no you see Obia wona adwuma a woye Obia tena adwuma mbrofo adwuma de ye hya wonsa no wadwuma ni wensu adwuma ni nyanya nipa na ma ne adwuma akade ne wohwen access na bi ni ho tender no eyesen yemisa ye ho se Ghana National Fire Service ana na meka e free alajo kokomlemle ebesen ba ye friend sen achema wata akosi dome ana no wanka nkyere ye se fire station ye ba akopɛ se jato ba bi o miamia hodo ya kaya na saka akwa afina ka nam street nim enye helicopter na odi ko eye tender we na nam krom a odi traffic so dabe na beduru hanu na kodum ja na wi abeka je so dum ja adwuma yeko ni mo ho moden na question that me busa na pay say Ghana Fire Service omo helicopters okruma ebi ni ho woni helicopters black obna pa masa hydrant na yesen street ya hodo sen na omu wo nsu a eja to ba bia mutumi kobu bi di kodum ja yesen na wo Ghana ha omu fire tenders na nka say yesen dia say omu ye ni yedi ma wo no ana na de ba kwa ya metan na ma we ho mponi say Ghana National Fire Service adwuma ko no sen ni insurance. They don't have insurance. Inta adwuma na wa ya no so hyehyɛ kura wa hyehyɛ kwa. Wei na tifia na wudi o matem. Na ye twaba wonom. Na peni e de adwuma hye ne sasa on hwe toto ne ma ne tini ba bi. We are party full soldier nti na wudi atem. Nsem hunu kwa. Party full soldier nti na wudi obi a wo ya adwuma na atem. Ye mo o ma ba so ye nhye wonom nkura ne. Incentive ben ya de ma Ghana National Fire Service adwuma yefo no. Aya sabe yenya yem hihie man ye nua nipa ne yenya se ye protect politicians no. Ya to aba pa obi se won hwe se adwuma we ya bo obi din se onko da adwuma ko bia no. Na won hwe se obi adwuma be koye akade ani ho ye ka na mudi o matem. Sabe akade ne ho ne nipa no fa kwan be na won fa so nya na adwuma. Bisa ana na ye ka me boss edu abaso de bia oba ofra nsem o kan manage ne ho pass edu no me bona abaso pa ne yan listeners no we have a very discerning listener to ofia and the DLFM Callers Association me bo mu nyina abaso mo ba mo kana kwanza de te what you say enipa ne ni aka de o si da na wanya adwuma hwe National Fire Service adwuma amrantie yi bo ana no me hu mfoni bi wo takwade ne potem black obla nipa no wa hyehye firi ne trim kosi ne nase wadi dem insurance ni ho ma no. Oh, yeah, Fire Service. Fire Service adwuma wa hyehye ana no kumase de to we nipa tu ne praye ba ko ye Ghana National Fire Service adwuma ko ni ma ne bi ofirisu beto ofom insurance ni ho akwada busunya so Ghana ni a wuti a wonti odum adwuma yeko fo no anase wo ma ye adwuma ma Ghana National Fire Service no wonti wo adwuma na se no nya abotre boko na tie break la kobra mo boy papa omo wa limited resources niama kitwa bi na omo wa mo di adwuma very limited kitwa bi na so omo ye de omatimi aye yempanimfo ne nyamfa so mo no ma wo mo V8 ne boy yesen V8 ba ko boy yesen hwe sika hodo ampanimfo di ne kura yim ana ko na mo de bo man yentumi nka nkyere won na so odum dwadwuma ye ko ye o madwuma ne ye di o matem ana no na hwe meburu mo wo adum na ko mo buru Fire Service fo kade na ko mo buru wonom dabe sansem hunu se ye kasen nsem hunu se e kasen ye ne eja to ye fi a ye presen kan medum no ye ne ye twatwa ye ho e buru wonom obi se mo ba na tender ne nsuo nim o mbe ka kire se tender ne nsuo wo mba da mo de ko ne nsuo na sa bebia nsuo na sa na ye nkobu bi no hydrant na kobra ne teso a wa se dwa no enti age se ye fa post for kopam won firi honom ansa wanya kwanya abu nsuo de agum na tifie na odi o matem de ye be hunu nya binie eja no se twontwae se ndran so pon se bisi ye fire tankers makoma fo sa 5 na eja tom ni nyina na fu ogugu ni nyina mu na eja tom ana ehye eja to Ghana ha Friday Saturday eja to enso mpanifo ntenanse enwene hunu se Ghana National Fire Service for adwuma yentumi resource wonom yentom fidie ma yenfa akade ma omfa nunum ja no da bi ane de hu hia won bedbusum dia mpanifo ne je o makote pepepe
cars ahodo a Ghana for esi ani sikai enso da bia mo nya cars akese da mokrum ha yesi oman ye di oman sika ma naka do mpenso da bia pani nya ka papa tenem ko pani bi ko hwe cars ahodo osim ni fie ko na ko hwe ko hwe cars ahodo osim ko blani fie okura yim ebodo be ye 10 5 nipa ba ko cars oman sika o Ghana National Fire Service omuni akade pipe aye lady ato ho ama o makobu nso de akodum ja ye ni bi yesen atwede ye de be frosoro baby a fire baby a ya hydrant wo adana ne yedi nkomo radio so say ho na adwadefo ahyedwa ahyedwa na okase won so refri ho no ma oba be ne politics say ene bi aban we ba ye no an wo ye say abandada no de wo ma ye kwan si en hyegya wo honom wan kwa nkoto so a ebede na nensa akona no black obra pepe wesi ni pen no kre say ye to abawie e de tumi show bi nsa so o mebo ntoto ne ma na say obeka kire me say ya pam nipa na obeka jam so nto aba ma me ntime mpam na wo ndo Ghana shade we nso ye wa manyokuo ene ye wo oman ne wa manyokuo nim sorry amanyokuo ne wo oman nim sorry oman no amanyokuo na ye political parties ni nyina no Sagana ni ho a NDC wa himfa Sagana ni ho a MPP wa himfa Ghana ni ho a CPP na amanyokuo PNC na aka na himfa na wo eye Ghana ntine sa amanyokuo ni nyina ye den eba ye to abawi a ehu hia se ye benya amanyokuo kra wo man nim eno na edi aburo no eno na ekuye no se ye to abawi a ye to abawie ese se ye di MPP ni NDC sem no to nchen ni nyina ye ma ya adwen ya baako ni ye primpuntuo ni ye ka no kra kire ye ho ni ye pre o man da ache ni ye gya sa amanyokuo sem no Ghana ye nyina afiri sa na moto we eni ti ne obi anya kwanya aka se ADO1 Alex Kinati wakasa de tia asante mantem suafo nti yenyi no because ye MPP ni sane nsemhunu sei no sane ma we ya political parties ya kata ye nintra yes party ntra sabe bra kwabla Ghana no ye party bi dia na Ghana ni so odene nse besi ni bo akasa abanya pamia firi ha nteme so mentu aba ma no so yo mambofo ompa mani ye ompa mani ye ade a wo ye ese wo ma no ade a wo ye mfamfuntuo ma o ma animu no wonto aba ma aban na enti office ba kwa be ye tie ise Ghana man pani John Dramani ma pam Ghana fo tonton ade wo kwa ho nyina fura kodwam yes wo tramodern market e ma de adwadifo na kogum na adwadifo na nya ba bi atena mo ton ade kama na ekwan mu ada ho hyenkani ho to no Ghana ni munya pavement so fa e ma ho nkyere wa Ghana ni bayifo be na be ka se mento aba ma aban obeto e no kra na yenka wo de yade ye so yade ye beto aba ne de ama no kra ni nyina ni yes wo de yade ye wo yade ne na Ghana ni be ka se ba da chimi ne be hu se yes ade opani ye no na ye hu no batena so aye den aba mfaso sempo ya nto ama hu mpo a da chi bia Ghana fo be ka se yes osimasi we yade be na fi so wo boy abo sana papa na wo ye den o ye oman enti ye nya manyokuo nto ba bi de ye duro no bra kobla nya nka no kra nkyere ye ho ne ye tena ba bra oman yi so saa na manyokuo oman ba ko disum ba bi a ye benu ye ho oman ma ka se ye hu nya nka na ka chi ye tena se fire no to ntwa ye because ye to aba wie ye ba nyina ne nim se ja to de nanso bra kobla after December 7 ba die mi ye wo mbepem ne mi swade nanso mi hu bi da fire outbreaks back to fire outbreaks back to back no bra kobra mi hu bi da se ya hu mi hu bi da asat now yentumi nso ano ena me no mienu suban ebi ede na de we ya fiafiem ene adwam ye nyina ye ka ho ebi nso yisi gifo na montuo bi nso adum so ka ho bi ni ade ye ka ho ye kwaso yi eto ntwa ye right so maybe ma ye ntie nkomo yi ya victims efiada etwamu yi wo ho call ahohiahia mu ewo kumase ebreja eto wo no yentie de na work am fresher me mesi wa me tonton fresher me fresh anka na bae me fresh anka me flow 430 me see form na mu se jane dam jane kwa na no zo no achodu se ben hana se ba bi enema ne sisi no ja tomu de gu ye ne nyina fresher se me firi me kwa wa me fratwe de to na me de ba bedu a me kwa wa te be see form na mu se jane dam enya sam kuto tutututututu ye ne nyina ablabo ne nyina ade asi se de adu no ma mo wa ade a afa na master to almost 80 something million ko ba 100 million po me na ma 80 something million afa na master to bra afa na master kakra ni ma yetes fan say fan so de aka ba yi kwa na 100 million ase
They said they do the here fire service for. Oma bahaba so ehu de eko. Oma baha sa so ehu de eko. Me kwa me yali obi dia na aba no you know say sa dey see. I will maybe feel confirmed chema. I will be feel katia. I will be feel mensia. I will be free. I hold you. I will be assembly. I will say kasi say. Ade. I say you I say. Nanu I say. Come on come say. Johnny Edua. Hey Kumasi Central Market. I just want to say that Kumasi Central Market. I want to say the Kumasi Central Market. Etumuba. Any man tamune any fear bako. Wako faka bako na kabie. I was a curating. Now say Etumuba. What say? I am market. I work at the Blue Light. What I want to tell the fire service people is that we suffer to get money from Blue Light. Look at the loans. Some people they have collected so many loans. Please, why is it that the fire service you cannot just off the fire for us? Why? The fire is very massive. It started around 6 o'clock in the morning. They came here around 8 o'clock. Why? Why should it happen like that? Why? I say why? I didn't hear. I didn't know what say yes, sir. But I say no what say corner, sir. Ghana National Fire Service. Kumasi Central Market. It's just a honor, no. Yensenti way. And yeah, just so popularity out, you're so popularity out. Came for the Yanni card, Chicago, Omo the Kwani Nama at the Tom Forum of Sequan. We never become well. Yes, and I go find him a frequent, but you many Nasi and you say, oh, one of paper rush of Nina, Patria Torches, Force, Runner, Track, Sneakers, Flap, Benga, Bibia, Tombo, Blight one here. But who need it? Soka Kevin Sumwa. But I never told Mutuno, fighter for who's right. Tewusa, Suma, Yemania Drube. Monday cost Runner, Prago from Tuga, 1,005. And Yamani Dawson, the same with the Uncatcher by you. Now came for my way number. A quantity number at the Tom Forum 20 a day. Is any day, and Yamanashi. So what can I say? I just I bind your moi, not came before I'm a chicken, the Omunia, the Yanaka show. Opa, Quanasio, no Magiska, no me did one table who have Chanaboko, or who brought on what 25 million, 10 million, what he came in. The Yanis garden, and beg your chum, catch it, drop for you, rat him, the Lucas came in a day. I didn't say any. Yatigan, I am nearly water, and Yatigan, I am nearly water, Yamani man is up, nobody almost have a good in the front. Yamuji Ghana, Tigania won't say, Moneyman was a Ghana venue for. Moneyman was MVP and this Moneyman. Yatigan, I am nearly water, and Yatigan, I am nearly water, Yamani man is up, nobody almost have a good in the front. Yamuji Ghana, Tigania won't say, Moneyman was a Ghana venue for. Moneyman was MVP and this Moneyman. Yet again, I had me any helicopter. Ghana National Fire Service any helicopter. A bimbe. Ghana National Fire Service. Akadia wade ye adwuma woni bi okurum hanom. Sami bi. Lakobra. Ma me na asem na kan manage ho pa. O se Ghana mpanimfo MPPO NLCO wo manum aguase. O de yenyi helicopter no kransi nchen. Yenyi onu si nchen. Atwede o. Ade aya me were ho a ana de bi wa me pese mi suneni. Atwede lada. Ye de frosoro. Who Ashanti region a year one. Black of Natry boy say. The 20 say. No can helicopter there, say black of land boarding. Actually, Yentumianto. Fire tenders, Yentuminto. We say, oh, it's about time our own, or may. Titru with them funny mebunumpo. Say mebuni yet nas yes, a bad drain. Na ya fetire ye se aduasa mienu na ka no kra kire mpanifo na mpanifo no beti ase kwan be so omo boy abro omudi ya bro keke omudi ya bro enye ndi si nya mpipi omu mienu nyina over 32 to 33 years ni ana manyoko we enya kwanya besom Ghana abeti na o man so mfie bebre ni kaskara omu nyina ade kro na dadana ye wie so na enya ni ye mu bi nsusu a ye mu ache adnoma divide ye mienu 2 o makeka ye trabom sama ye komienu we akeka ye nye trabom ena ye mu ache 2 ena we yakwede na we yakwede ye wo ntwetwede so nim twetwede aso obi anani afura bi onam nanka so hu kwan wonam so sana MPP na ndisi aye Ghana youth no entikitua bi na ye no o mantumi amfura ye ne ye ka no kra kire wo mo no it's about time atwede
Mami asema wo kan sa helicopter ne kura de bra kwabna de. Omo nto. Atwede akura o mantimi anto. Fire hydrant ne kura yembrede ne mwa na yenya babi nkobu nso kura o mantimi anye. Na atwede antimi anto. The whole Ghana ye betumi akasa atwede se ekobasa Ashanti region obako na Greater Accra wotu a enya 3. Na da regions nso omunya bi. Omunya bi. Atwede ya de fosoro kwabro sanso kodumja. Befuse. Ajomoko rent TV. Ajomoko rent TV. Rakobna ya o. Ya papa. Me say ya. Na say efiri na kwase dem di kan mo bia nkase ntia fire service ni. Omuni aka de. Mo bia ni obi atem. Sabi omuntumi ntu kan kwesiwa empty wo mena nsuo nim. Ensuo no ba bia mbabu bio na mokọ na sesa. Aje omu tan tu kan na akọ chiri nse manya bi di agum. Kofifa fire hydrant video no troso. Fatuso na tifo. Mombra Facebook page no so na fe mombra me video. A course wo. After ejashishie no. Fa video no troso na me voice we me mbona etifo nti eye nti we. Your water hydrant. Now look around the hydrant. Now here I the four hydrant no share. Anytime be on the back of the hydrant, it take you almost some time. And so many access to the hydrant. So they say, I have no mobile trees for no dia kodum jano. Just look at around the area. By the time on access to the area trees for no time kono be near mesh. Yes. Now Ghana for Jacob blame fire for say, fire for my day. No mudi fire for them. Omo hydrant am to so mudi jano. Omo hydrant before be access to the hydrant no. Na samaba. Oh, sometimes we blame and portfolio say blame more. Because so onya sam ketwa wa ba pencil obi ti hydrant so onya access to the hydrant no take up the machine connected ozo ti so come na ba for so ma take na ba time na ba sorry so na odi kan na ba twinso no oh fire for ba mu na mu di o matem sa mu di o matem oh pass na fire for the hydrant kuma si nya hydrant mo di go hydrant so sa o ma di go hydrant so sa o mu nya access to it mu ya mu say di o matem what do you want them to do and fire for mu ya magicians fire for me magicians. Almost crowd number chrome ya kwa ma befa ensuo. Mo say na mo di o matem. O mo hadan say o kwa sig na asai. Ni nyina asai. Ba kwa kana. Ngofo di suja. Access to your water hydrant. Now look around the hydrant. Na here I the four hydrant no share. Anytime be on the back of the hydrant, it take you almost some time. And so many access to the hydrant. So they say, I have no mobile trees for no dia kodum jano. Just look at around the area. By the time on access to the area trees for no time kono be near mesh. Yes. Now Ghana for Jacob blame fire for say, fire for my day. No mudi fire for them. Omo hydrant am to so mudi jano. Omo hydrant before be access to the hydrant no. Na samaba. Oh, sometimes we blame and portfolio say blame more. So onya sam ketwa wa ba pencil obi ti hydrant so onya access to the hydrant no take up the machine connected ozo ti so come na ba for so ma take na ba time na ba so na odi kan na ba twinso no oh fire for ba mu di o matem sa mu di o matem oh pass na fire for the hydrant kuma si nya hydrant mo di go hydrant so sa o ma di go hydrant so sa o mu nya access to it mu ya mu say di o matem what do you want them to do and fire for mu ya magicians fire for me magicians. Almost crowd number chrome ya kwa ma befa ensuo. Mo say na mo di o matem. O mo hadan say o kwa sig na asai. Ni nyina asai. Ba kwa kana. Ngofo di suja. Edi asem krani. Ada asem krani wo my Ghana. Ada asem krani. Na sami bi enkomo we. Enkomo anu edin. Ofa Madina. O call lorry station na. You could see say fire hydrants wo ho. E wo kwan no ho. But fire hydrants ni nyina no adwadifo asese nyoma e wo ho. The same thing apply to Carnation Market. Na baby a fire hydrants yi wey ani e hwedwa e wo ho nom. Sambi. Rakobra. No kura wa asem wo mu na e ba ko pe o. Me mfa so mo adwadifo no. Ofi ma video no nkoso anda so na etie from her video no. Me mfa so mo adwadifo no. Ani se yato abawi a ya pa onipa di dwuma hye wo monsa o ma na yetimu no mpanifo de da o ma na no yes eni se mra na anya dwuma obi abaye de opɛ enti kro bi a mra anya dwuma no obi aye de opɛ sabi ha na ye wo na anya jungle no ne ye wo no sabi enya zoom ne yegu no wokɔ amoadoma kro mu a amoadoma no obi a de otumi ye nti aboa no de no ho ode ne chibewe enti na sisire kwabrafo jata
echiche wo munum wanketo na we no munyina ye moa nti ye obetumi ache na we no na wache na we si Ghana sa na aye Animal Kingdom ho Animal Kingdom si Ghana be Animal Kingdom nti de obetumi ache nyonkwa we na wache na we si akuro isa na te no kura se ma wo munya si Ghana be Animal Kingdom emra ne nya adwuma nti Obia de ope bibini se wugya ne pema na de bia me ka Obia de ope eni nti na ye se ye de mra ye adwuma emfaso e wa assemblies ne so na ne sen last me ka ho asem omoso mfaso no ene de ye wo hen they have to ensure say emra be ye adwuma ye bylaws no ade e wo yen communities nim yen district nim sa ross no bra be na ebo ndi asem ne pese o ma kira ye senti o mo tete pavement no so ton ade no mo ni tumi so mapam mo afiri wa na ma se nya ho identity ticket ma o mo so mo nyi ntua na o mo nya sika tete hydrant so no kura ne ba akopɛ regional ministers no so mpɛ so o mo yɛ adwuma o mo nyira o mo ho sɛ assemblies no mbɛgye de o mo pa achi pa sɛ o mo ntumi amfo mo ani assemblies na achi dia adwuma no mo ntumi nya hwee efia hodo agye yɛ montene so agusuo ɛne dwam kwan hodo yɛ ɔman mu basa nyinaa no dodo na assembly fo ne nya o mo adwuma yes o mo nya o mo adwuma de o mo nim ticket a be issue receipt ade amani pass wonyi ntua to eno na o mani ko ho eno na o mani ko ho Ghana ni te sabe aboa adrei so amfa bank ni na chi a obedi nsem hu na kire wo sabe Ghana ni sa na wote te sa aboa kwakuo no kontomfi so amfa man ni na chi obeye de opa kire nti na yese mmra ho no mmra ni nya adwuma mmra ni nya adwuma obedi so those outsider Ghana ni amo hayi sa ni pa wo pa ma Ghana ni a wote kwan hu nei onko US okwa onye sa obedi mbra so adentra emra ni ya adwuma Back up, rest my case. Emla no, eya adwuma. Ghana fo mo kwa bro kire nyina mo kwa nsem hu na mo di ne kura mu ayi. Omo ntumi ni bi. Die ntira, emla ne ya adwuma. This is about time say ye mamla ne nya adwuma. Ye adwuma wi abra kom na we ye ha ye ho. CM ye kwan na hoi. Kaneshia overhead ne so ababia woku e se nipa fa so amanfo ase dwa we nyina wo ne ba bi mfa nyina yi. Eyo bi asade. Na ohwe food bridge ayaye wo Madina. Oh. Ayaye for one na wo be fa so ebekọ ye de ni nyina ahedwa obi asede se wo hwe se sa no ma na enko so e na wonye nti wonya de nipa no so oba kwatena wa ye de ope edwam da ho pa ba onko dwam edwam do ye market bebre de wa ye empty market a amanfo betumi akoton ade ye ho but o ma hu ni se kwan ho no enipa no to amanfo te hu ni to ba kwatena ho of which a enye allowed se ye se tena kwan ho so ton ade enso obekọ hwan asede se wo hwe ye se adwuma no eno ne asem no enti on tere mla ne ba ya adwuma na de se me no mienu je ne ye ka no kura kire ho ne de ya nyae de abra kobne se ya na obekọ nti o manga na ne si adane Animal Kingdom de obetumi a che ne nyonkwa awe no na wache no na wawe na wamen wodidi amen ti si azam nyoko ni sa na o de ya na mbo politicians no o de ya ye se bia bo aka man ne sombro o mu sie ho na mo num ye moja asa de bia no mo afura bo ma na o mokọ na ye fonfon sa ti yen ka yen kwa kire ye ho nti sa de ya yen forget eja na tontwa na ne chena se Ghana man penin any ministers ne hwan ni nyina pese fire service ye adwumaden de a anu adure ba ko pe omo resource wo mo mo incentives omo make sure so mo mama wo mo insurance account mo adwuma no adwuma ni ogu adwuma ministers be na wo kuro be ka jem se adwuma wo ne edin se na obi okodumuja mo no se mutu mo yare krampa mo kwa outside na kwaja yare hwe na o maga na sika na ehye enso obi kodumija o eja na wahye ne hu nyina hye oni insurance okura yim na mo sora na mo teetea o wotea ne sei adwuma ne nya kono me ba nkoye national fire service adwuma ade ntina se me wo na mba koye bi like how adwuma ne nya kono dabi enya kono ne nkwa na de kwoto atopre right I'm telling you ode ne nkwa na egura atopre Kofi Brahma nyame shire Obia say ye ti kuro ma say na fire service for ye owu adwuma say ne so mu ni aka de kasa omudi ye adwuma nyina spare parts bibianye okọ me ka na say places bi wo no ya park cars na say ono ko say nya adwuma Ghana say Hitman for we need to farm free atomic ebesin ko agbogba when fire a hydrant be water. This is the country we are living in. Just say, like a common
bema living na simple asem si a nipa ho nkyere no ye ni bi anka fire service fire hydrant omunsu asa omuko pensuo okwabrane ahyehye momo achoke wo ho ena oye momo. It's very sad. Omote ho ena omoton ade nti age se omaso omo hu nyina wi ena se mu ba wi na ade na hye no okwabrane so gina baabi any fire service ni a ono ye aduma oni akade why frustrated or finding ways and means say obe solve you problem ama now we attacking no oye den ye aduma no. These people are helping us omuni akade no but they are trying their best to say ombe bibia he den ama ye feel comfortable nenso Ghana ni onti ase wahye edwa. See overhead asemi a okay can you go for moton socks in paboa so fu gina suru preachi. I am very sad. So you say true. Almost say almost speakers in this is Mr. Obi oti e bia betinye di adanse can you see overhead kese no so fu gina ho preachi ena ye maame ene ye papa fo no ahyehye dwa ase also ye ton phones the ono so stress rade so a yes ono so kura the politics magazine na mu bi omo nyina bochi ope ba bia nipa nama onam kwa mu a eye kaneshi cause pavement ni so nyina e wo say yetimi e make sure say fire hydrant be there e be ho nyina ya sedwa wo ho no mu e no mo ton ade ye ton cake madina haya overhead no e da ho no okwabrane e ton ade wo so even ye kan fence no mo di atwa kwan ni mu mienu no wa hyehye t-shirt e de asensen so on why in the boutique e na why in the boutique ayan kwase asem Hitman serious na ye ti kuro ma say na eniame bia ya like ye di agro ejanya to ba bia be hye because we are living in a country and ipe egum nyina adwene mo ha bebre na adwene mo ha market wo yesi market amount ko market ni sai ko ton ade o se da bi nipa nam kwan ho ntimi abehye mi dwa wo kwan ho mesi ye de abrochire ema yen Ghana fo say yen kwotena 1 week na abrofo na metena abrofo be ya hayi less than 1 week no Ghana be say abrochire nyina ye ba ko destroy everything ye be destroy bibia cause yen pad meaning say ye kra na pad pause denyu I don't know. Right. 46 minutes after 7. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong. Entwa mekasa to a ene say town and country planning for nso mo so mfa so okruma ne sen e kwamba na fa sisi ya dan ene ye stores obi besi dan a onye permit anse wansi ana me hu ba bi atuma twatwa dan say you produce permit ne ade stop work produce permit hwe ye kura ye timun street be na dedam bisa on potem ba bia wotene say jato ho mpo a fire tender betumi aba ho e hwan ase de me say wonam choko a obetumi akopi obi dem no kura na me ka kire o na fire service for ne ba ne to ne you see ya access ne ma bi ase ye di nipa bi atem okuruma omo bro access ne ni ho kan market na ngasa kura na omo digwa ho na ja to ho ye kodum no enyi for na tender be fa ko access ni ho wasanso ni akade right so ye kwa ma na so na fa ye matie fo so embrema na pen koma ye di wani da so mo bi adwumadi so wo so wo de wadwen kira ba 059340 6565 059340 6565 0534 050 199 0534 050 199. Good morning. I'm on the German Biago. Me pa cho bibia bokwe fra say. Nana ya tamene na minsta mo wate. Nana ma miti wa no pe. The whole Ghana mo money station pa mo ti ka enokre no. Ama obi asa bi na adwe mu do no. Oti a wo sampa mo station na be hit. Chama re ewi aso obi ahia obi ananya sa no crepa ewi ase do babla papa no ni atunu badin chama nyo bi na atunu badin o no cre e badin ye hwe obi a obona babo ye ni atunu badin ye si ye pese ye hwam nofo hwa obi timi hwa kese la se pese bobo se kese Ronaldo obi timi se pese me ye hit se dia left side ana me pese me tonyu to set that the Lumba chama adana bokina fo democracy o ma to atwe ni yesu piki bi ne ka ye ho ntan
Chema democracy moyo. Me de bia meka democracy na moyo bako hwe every weekend me bia me tomu dum like the whole day. Omo so no mo dum no. Omo so. It is how do you nyoma nyina be say. Hey, omo dum like omo tibin kan kire say e bia that say be dum like nti. O e bia wo tu kwan a e bia dudum niama. Tesa kan tu ka sampere fo no mu yen. Pharmacy. Na me de bia me kata me sa me pesa ka tie me dwade kama gunu da say tie me ni emenu. Kama gunu. Chema hwe wo betu kwa kwosina ana betu no kwa ade container kosi kwa. Omo no mama go ahead say fokusia. Fokusia shaba kom to market be wo store market ni mo ma jago ana ma tano ko no ma se job lo no kwan so pharmacy am say menka na se ye de sachi che ma ya chema du do ma na be kra be wo ma ne be kra be hwe ande gina yankasa yesu bai so good morning your friend say I'll start at a ground to do bonito mami tio ya mi so ti ni o na ka aya den ana wo I've been process me many when I'm in Jumuja, and to pay him and I'll come in one farm to go. This is something, actually. It's only my Juma. I'm telling you today. Fire service needs some more. And see, no matter your man, at 10 years sometime. As I do more progress, socket, let air to her. Yami, the family of what I do now from Casa. Okay. As I also make your points. Good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba cho hwan ni. It's to dance. Mami tio 30 seconds yango. Hitman, I'm sure I'm on my pap moye. Said the do be say business sa. Omo ye ni no so ye ni ko. Assembly yahwe wan nka se o hwe ma nkra pra ye ni tia na se before mo che kwa ni o mo ye ban o ja ade ka o mo no ya sa ban we ye tu ni okay aka de bi afa ye on pa ko mo no mo adwuma right Mate won so nyankopon ka ho. Good morning. Good morning, Bema. Me ba chef for say. Me ba show me the 49 na ba ko pe. Am say the quite premier. Ubreni yenko. Anope Sami wa hiti. Sami maka cho say Ghana. Wan hwe ya obenya kwayale o na onya kwayale e be ha me. Sami nya botre. She me the fire service for ana me ka bia mo mo. Anope me wura ko. Na sa asem we maka. Me san so ka bio. Se me fire service adwuma Enquires resign. Enquires resign because soldier and I mean say you are sold to die. But no minimum da. Say fire service so you are sold to die. Because if we juma wo ma we mu na say insurance en kwaba o manage juma say ye recruitment or fire service a change padu do mo pre o mo so mo fire service juma. Enti mi bi so o mo ya aware say insurance for fire service en kwaba o ma na. So mo ya aware amenya so mo beko. Fire service for nyame nhira wo mo na de bia meka se me makasa tia se adwumakuo na nyame onfa me bone ncheme na Ghana ni bia so wakasa tia fire service adwuma no nyame onfa wo bone ncho because wo hwe ne fire service for ekomu pa areho se egasi na yenya atwede mfa dumuta Ghana ha empanifo kaka so mu yusu lada atwede keke ye ni bi wo man mo ye di bedumuja e hwe ye MPC ni ade hwe ka so mu yusu amu ba de ye bufu ye time for sebi and she people no will be age 9 for no family ya nkonche ya ye be pe wabo family omo ye ni ba tan wanye ya ni ma omo ye benifo no ye ya ni yi omo mo di animu nyame hu ye mobo no sakran penifo no omo nya ni e se fata Ghana man no na Ghana mfa ni tuma pesa me ni amedi obi sia for na me da say good morning morning again me ba chef for say yes me ti o do ko nya kwa so gen kan enka wo so ma mi ti wa no pay Ghana language of Africa to say over millions of Ghana cedis. I make sure me bra wo nya Ghana ni a wo me boa. Wo ye tumamuni. Ghana for no omo dada mu free, car free, light free, and so free on you know. Baby a wo tena wo kwa anya no ono onti obi. Market na wo yere o truck driver market o truck driver truck pusher ni ade bia wo yere tena wo to ade no. Politician bi enu ara yeto no mo to ade bi. Eji ye wo de kwa investigation say minister Ben na yeto ade o ho no mu bi. Nanso me ne mienu na ye ni bi no.
Yen ye sorry a sakuma omo. Send the person you know. So, NPP, and it's not afraid, and I said, the work academy do at Tamano. Momia Yaguma. Pharmacy. Because they didn't come in the Ghana. I see ye, oh, Yababuamo, Madame Munya, but Onoma, she no better one more chilling in Amau. What if you have 1 week, or you know, Madame Medi? Which way, or market, be out to a day, would the entity frag, and be frag, and so on no more. A man will come, market company, Swati, own years again, any pharmacy. Why do you again anyway? I mean, Yango Po Anka also. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Mammy, you want to pay? Me battery who your pa, Mammy, you want to pay. Yo, I'm not paid the over you. Yeah, that's it. I'm a namaste. Yo, one fire service. Oh, well, you know, na Kadiana as one with the age, man. And the evil. One Sakadia was what? There did be any what a just far. One won't name call, now one could do mono. Nampany for no one you want to say. One more fire service for no. And now one want to mean a Juma Akadia and Fire Juma. Ya best bring that do. As a potem biano. And Kaya fire station song. One I said to say, be I was a Kaisa. Not a gato. I just motor. And I class central and on one back Abidum. Seven on the Jana. I say, no crapper. What I know not share you. And see a best for a 1 to near my year. Not fire service for Nina Kadia and Fanya Juma. I Kumasi the doorway. So one would do one somewhere. I know what Kadia and I'm a bit Jumono. Now, as I say, one will qua. I can't be anyone. To all the quack of the legend, on one to live and then quack to Tato. Also, you'll be papa. And to mommy and you want to marry a new one. And I near to be more my Ghana. You're that's right and penny for no. On one year, one man and what it. No, mine, yet to abandon my own. Auntie Maggie Yango Po Anka also want to pay. Good morning. Good morning. Me about your frosty. I think Mammy Frifika. Mammy, you want to pay. Ghana, you're blue and paying free. Mobukunya Fele. Anything I make answer. She Minister MPDC. Konichi corporate. Electricity bone trade you. Water bill amount for what I make year brand will be taught Ghana back up 5 cities in it. On Toby. On Toby. Your reservoir plant this year, you're Philip Tuma. You do realize I don't know sorry dear. Or no so about the song, you know. Was sorry dear. Say you have a kind of castle good here. On Cantabile, you're market, they didn't Marco school. And it's from your mind, sir. Not common fire service. Common fire service too. Items will be near their bomb, man on by most of them. She cap could be the boy. Okay. I don't do my brother. Pharmacy. Pharmacy. One me pan ya ye. I'm also about the show mine as woman, I'm a minor coso. Muna Mujimu Yidu. There's some Ghana is Ghana Sama Cascalating, Ghana Cascalating. And so every month to be a multi be a casemuted. Electricity be in tree, water be in tree. Pharmacy. Yes, you grab Musho Mufiko, you need Chamoka. Right. I don't want your brother. Mate, may I say? Good morning. Good morning. Me ba che frost. Yes, ma ba ko de. Me ba che me ho yopa. When ni? Bref fu me o dance man. Bref fu ma me ti wana pay. Yeah, na fire service no kura na wo kwa. Ofisika ye beji wan sa na watimi awura mu no. Na uwura mu wi a. Chese Hitman o dune Ghana fo ho kura chese onti ase. Could you believe we filling stations no ne ade no. Ubehu se no obi ti kokko e wo ho. Bo se no obi tutu bayere obi yewe be filling station transformer filling station kura boy ebi wo ho na dia to me fire service for mo car no me use aboso kan car o mo ba pepe me car no kura dwane tin o mo me car no me car aboso kan car me dwane tin fire service car kura o fa ri obi ntua so wa afu be that say good morning. Too bad. I think we'll do a very final call and afi ya hwe na ya wrap up and pay what Anidaso Mobia Jumadi. So good morning. Mamone sir. Mami ti wada pay. You for saying? Video very much sante. Mami ti. You won. Kakra me sra kan say. Ghana na yin nyina ya man Ghana ye peni. Ta yen ye bompa ye de duanan. So man na yin yi. Na obi so so ye na gin say. Onu nko ni ye bi enti. Ba bia
fire service for the phone so the alcoholic man. Or better home will be no Jessica. I'm lady container that be zero. Now, on my no, I am not being one to assess. And I am not going to container that be zero on the 80 million pian contain. I'm more munching so I can go doom. A jana issue of my sea. And I fear the brainy. And the container, let's see why. Yen to enya kwan ko twinso nkonko ye adwuma emma omani yi eyade a yen hye daniel yadin se oman na mu no NPP penie NDC ba penie dabi yinyina yadin se yen pro omani yi edi da dia man pa abokra na ye ko na urade ati ye sufrempo a sufre ni nyina achi no na ya mo oman etinye yi right edi da to na okaso oman enye yi a na ye wo na wo do wan ebo mani biana ana mpanifo na omu enimani wo eye niwu omu nimani wo okay omu na mo mani ntimi yi Mate me that's a pa I think so what make you point out pay good morning Hi morning what's your first say your question is from Tema alias Aputo bre ni yankoi me sa be ma pa mo ye pa yeah that's it problem ka ma pa problem cool pa me say oh here a highway about friends say main road na go do happen come ma about party couple cast check me about party cast nya wo ho the VIP safety na over check for plan for oh who car what's out there about party to say yes you the car. Well, too bad. Wahomano. Educasi. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, Asante Emmanuel. Mami too. Quick one, yeah. Oh, Hitman. Now, kind of look. If you do quite a win square, so my catastrophe, I will do her own say with our own. If you know, Ghana name pen for Munjay. I can't best or no. Now, independent person or a person of Ghana. That's it. What's it? Menso medase sabi yako black obra ye beda na tifo na se sada ne de nyina no mo kan ye ho because enye wo ma anka betena se enye obia ye do ma se pa sada ne de nyina no mo kan ye ho tie besre ye ma mpani ne wo ma ye didi brama wo no mo no ye sra die free ne ko Ghana National Fire Service wo mutumi resource wo no mo nya adwumaden ebio nso assemblies no wo nim se didwum na hye wo nsa ne wuntumi nni a wo de resign na kwatena ba bi se Ghana National Fire Service nso munum se adwuma no mutumi resource wo nso mungu no ne yehu ni say ye nibi okruma ye nibi na ekire din se ye obi nso amunye ne yie because that ye kono e ha adwen ntia kese nkoma ye papa charge ko jofosu ene mama Lumba me chia o munyami shira u chia ma no pe o me chia o ma no pe hey zawe bi o jia kwa ko bi ba bi tio Sambichi asiria na just more fancy be sa samara nko it's my yebesere yempenifu omon for many omani share fire service for mobo na Hitman mini baby said there osi oti live wa drop nyom foforo kanpe yebesere na so cha music video no me pe kakra na yeah go chama no right that was yeah. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. From Hitman, I'm your morning man. Special good morning message. And come on, Silver Lady, Mavis Amansha, and Tiaman, my chair. Let us say, good morning.